Yebo. Yebo kunjani? Yebo unjani? Ngikho. Ngiyafika manje. No, mfo. Ngikuthile la. Kunento engayena ngiphethe kahle. So, Aha. ngoba ngikuthile nje ukwazi ukuthi mhlambe ngabe kwenzakalani. So, futhi ngithola ukuthi la ubhizi. Uyafona ngokufonelana umuntu wami lo ngiphila naye. Ngingakwazi ke ukuthi ngabe mhlambe ubuyaphi. Mhlambe ukwenziwa yini, udalwa yini. Because ngicabanga ukuthi akukho mina engathi ngikulandelela khona engudinga kuwe mfowethu. So bengithi nje mhlambe uma kungichazele lapho ukuthi ngisikahle mhlambe ngingathatha izinto ngenhliziyo kanti kukhona engakuqondi. Ngiyakuzwa ndoda, ngathi uyanabo impela nje inkulumo yakho yayilula. Kodwa manje ngicabanga ukuthi phela uma usukhuluma nami ngizongenzeka le ndalo. Noma mhlambe uyidumazi ubanazo baye nje lonke. Kufanele uqale uyiqale ukuthi ubani wona. Baningi abantu abangifonelayo lapho manje ngiyaxolela ukuthi ubani wena osuqhamuka ngo-left uzokhuluma into ey'fana nale. Ulokhuza lokhulumayo wena. Kunjengoba lokhulumayo mfowethu. Ngalokho nje ngubambezela. Kunjengoba lokhulumayo mfowethu. Yena yedwa lo. Ya. Oh. So ngithi ngibuze mfowethu akuningi engikufonela. Kufanele ukubuza nje ukuthi ngoba ngibona ngathi uthinta nomuntu wami lapha engiphila naye ukuthi manje ngizwe ukuthi ngabe mhlambe kumayelana nani mfowethu. Hayi ngiyathi cha wendoda uma uzothi uthi kuthintana naye ufuthi ukuthintwa yini? Ya mfowethu ngikhuluma ngento engiyibonile mfowethu. Angikhulumi ngento engibonile ukuthi unenamba zakho ngingena khuluma nafonelana. So ke ngicabanga ukuthi angazi ukuthi mhlambe ngabe kudalwa yini lokho ukuthi ngena khuluma mhlambe yini le mhlambe nixoxayo mhlambe kumayelana nani. Ngithi ngifuna ukuzwa kuwe mfowethu ngizwe kuwena ngoba mina naye ngikhulumile naye futhi kusicabangisile lokho. So ngifuna ukwazi ukuthi wena yini le mhlambe lo ongilandelayo na mfowethu ngoba ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi nawe ngaphuma kudala kuwe futhi ayikho into engihlanganisa nawe. So manje ngifuna ukwazi ungathi uma uney'nkinga zakho mfowethu bese uyithatha uyiqondanisa nami. Mina ngihlangana ney'nto zakho mfowethu futhi kwasiqale nje akahlangane ney'nto zakho mina into wena ngaze ngihlangane nazo ngutshele. Lalela inkulu ngikuphatha yabona ngoba manje ngiyabona ukuthi kahle kahle futhi uvela nje ngalento yokuxathuka le lakini ngiyabona. Empeleni yabona mina ngiyafisa ukuthi uma ngabe usukhuluma nami ngokhuluma into ofaziyo noyiqondayo yabona ngoba lento njana yakho le yiyo le fonela nje okufonela kahle. Angithi manje lalela mkhulu kuyofanele ulalele ngoba manje uma ungafuni ukuzwa mhlambe kuyoba ukuthi no mfowethu mana ngutshele angifonelanga mina la i-time yami le futhi ngifona ngayo ngizange ngifonele ukuthi ngifonele ukuthi ngizolalela la. Unganginike i-akhawunti yakho nkuzo ufanele imali ukuthi ngiyithame ngifonela. Udariwe ubona ukuthi umuntu odariwe la we mhlawumbe lobu tshwala obuphuzayo fana mangidariwe angiswele yona i-time la futhi yingakho yabona nje ngoba ngingafuni lokhu nganda kakhulu angifuni lokhu sikhulume ngathi mhlambe umngani wami bengifuna ukuzwa lokho mfowethu futhi nakwamali le angesona ungangidedeli mina nje ukuthi ngifuna ungifakele i-airtime ube thi unayo imali ngabe uyakhipha. Yebo ngabana yazi lo kahle kahle lento yakho senginayo yaningi. Lento yabo ukuthi mhlambe ungibone ngathi uthi ngiyathula uma kwenzeka izinto ngisuke ngigwema zonke ifanele ngoba ningayingane mina labafana abancane ngamabhoni free lawo. Nezinto ngendlela yokuthi inqondo yenu imfishane yabona. Ngoba manje kungifonela nje ngifonela udoti yabona ngiphazamisa ngiyahleza la ngawuphela mina uyangazi ukuthi mana mfowethu ngifuna ukunqamulela ngifuna ukwazi ukuthi isizathu esenza ukuthi nifonelane ukuze ngizokwazi ukukhuluma nomuntu wami ngiphinde ngiloko ngisupha nawe ngikufonela isizathu yini la uzwe nje ushimana impela umuntu wami lalela ngitshele khehla lento njana yakho le yiyo le California lawo yabona izokhuluma indaba yokuthi wena into oyenzile ugijime wayotshontsha wena ingoma yami ngithi ingoma yakho yamasifana ngoba ingoma yami ingakaphumi ngenxa yokuthi unovalo yesaba ukuthi ngiyakushaya ibanga uyabona njengoba ngikunika osikili nje nasemsakazweni ngoba uvele ngiyagcoba ayikho iyeke indaba zosikili ngoba into engekho leyo uyakwazi uba wena ubuhleli ungakhiphi nje uhlalele khona ukuthi ayikho into ozoyikhipha utshele-ke kwayona leyo ngomanyana yakho leyo ngabona ukuthi abantu ngeke beyizwe uzoyicula ngamakhala ingakho ngayithatha nje kube uyisithutha ngawoyicula kuqala
kumanje ushela uphiphile kumanje ushela uphiphile usilima ngempela wami ujojini zabantu lalela mfana wena into eziliyodwa yabona ufika ugijima uthatha ingoma uyazi ukuthi vele kahle kahle ngizokukhombisa ngizokuqondisa mfana ngizokayina ngizokufundisa ingoma ukuthi ihamba kanjani uyisho nje uphendula ingoma inkulumo zami uma ngabe ukuthi ingoma yami uthi wena ufuna ukuphika ukuthi wayeba uyiphendula kanjani inkulumo yami yokuthi wathi ngigidela ingoma yami ngoba phela into esengomeni yami leyo yabona ngenxa yokuthi wena ngiyagcoba ugijima uyokwenza isidingo mana-ke ngifuna ukuqonda la okay akuyeke kwengoma isidingo sokuthi wena ulokhu ufonelana nomuntu wami isikuphi mina kwangibona ngifona intombi yakho wakwangibona esingifona intombi yakho isiphi isidingo salokho nalela phela nkunzi yabona ukufona kwentombi yakho ifonela mina ilandela ingezo ngoba phela manje yabona udakiwe fana mana ngutshela udakiwe fana ngifuna ukutshela emehlweni ke nodakiwe ngutshela lalela wena mfana naye ngize nguyeke mina fana ngitshela emehlweni udakiwe lalela wenkosi mina angihambi ngibanjwa lezo zonke izibotho lezi angiqhathuli nongibuyaphi uhlaleleni ngoba ungaphi angisiphelane mfana yabona njengoba washayela intombi zethu ngifuna ukuqondisa kahle mfana ngifuna ukushangifaka ngikwenze alignment kahle kahle yabona ngizokuqondisa ngibaqondisa uqondisa abantu owena ovela ungaqondile nje ucathi lokhu utshwala okuphuzayo hayi suka mina ngibalekela izintombi zenu ngenxa yento yenu wena ngoba ngizwe ngapha kithi ukhuluma ngentombi futhi wena uqala nje kwakhona ukuthi lokhu ufonana nawe kube liphutha ukuthi bengifuna ukuqondisa nje mfowethu awungafuni lokhu ufonana nentombi yami asikho isidingo sokuthi futhi uxhumane naye ungaphinde nje lokhu ufonana nawe ibhaza lapha unamali uzuyibhaza unamali impela ingakho ungathini khona into ongabhazi intombi uthi umculi kodwa ubhazi intombi uyisile impela-ke laphana ukuthi abantu abakwazi nje isilima kanje uyabona ngutshele mina ngiyabona noshenge lento yenzeka ingoba vele uqhuba lezi ngqondo zakho ngitshela ukuthi umuntu uyaphila uyisile impela napha sengubone kahle angifuni ukutshela lokhu ibiza ngegeza nyala yabona ungalokothi ufaka ushenge kulezo ngoba into yokuqala ufanele uyiqonde wena xokindini ngoba phela ngamaxoki mina lebela kini wena wasuka la wagijima wayashenga wayokhala ngenxa yokuthi wazi sekufike mina ekhampanini sekufika umfana owaziyo ukuthi hayi uzoshaya ke manje into ehamba phambili yini okwayenza ukuzwa-ke yini okwayenza ngoba wafika nawe ekhampani yini owakwayenza namhlanje yini okwayenza wena ungazokhuluma into ebhedayo wena futhi uyazi mana wemdumazi ndini angazi ukuthi ngoba njengoba usuyibona nempiko nje mhlawumbe ubona ngoba mhlawumbe waba naleyo nhlanhla yokuthi udume eqala angazi ukuthi njengoba uyazi wena uqonda kahle iqiniso ukuthi kwakhona lokho kufika koshenga wafikiswa yimi angikwazi ukuthi uzukhuluma ukuthini manje uyangazi ukuthi ngenhlahla awuzizwe yasho waba nenhlahla futhi wena yakhe isilima buka namdumazi ndini lo akasaphuma akusekho mdumazi akusekho lutho lobele ukufonana hayi wangena into ongazazi nabana angithi lalela ngutshele uyabona nje kusafanele ukuthi ngelinye ilanga kulitshele izwe kule album yana yakho lengasile elemethi owayikhiphile isethi yamadlebe lelo khungane lidingo ligqoke lapho wawiniwa ubani mali ukuthi lokhu ngane uthengela ngithe ukuthi wayekade ngokudakela nayo ithi imali engaboleka kuwe ngoba uhlusiwe imali yokukhipha i-album ubonakele wena njengoba wazohamba nje ekhampanini owudayisani ngoba ungadayisi lutho lo shenga wangitshela mina wayikhala kabi ngawo ukuthi awudayisi lutho into ebhedayo nje imfishi ngutshele wena uyabona nje into ofanele uyibheke wonke umuntu usazoke ebuka eqhathanisa wona olindele ikhava yangempela mfana ezophuma ukuze ubone kahle ukuthi yabona lama LS oshutha ngawo lezi tipho zo250 yabona wena uqokani efana mina ngigqoka into engiyibambi kakhulu yabona ileda yami engiyigqokayo ngiwasha ngawo 250 lo thenge ngawo iskipa uyeka amabhiyala waphuza uthenga nempahla zokugqoka wela amabhiyala yikho nentombi sibalekela nje angifunda lokhu untaza la umuntu okuntaza wena yehlukana phansi nentombi yami uyisilima ngutshele hlukana phansi futhi ngeke nje ihlukana nje phansi nentombi yami nami njalo intombi yakho ihlukane nami hayi ukuthi nahlukane nentombi yakho ucalungisa lapho nantombi ngisiyaphi futhi
suka lehlathi ngathi igwinya lezi ingapela yazi unafana nona ngqondo wena ukuthi abantu abakwazi lomfana fanele ngabe usukhiphile yingakho ngeke ukhiphe nale album yana yakho ngekhipha abantu balinde into engekho ngoba uyisilima unangqondo uyabona nje bengijethi usumuntu bese ngijethi umuntu mfana wami sengubona into awusile impela ke manje ingqondo into ongenayo futhi ungaphinde futhi ukhuluphele njena nje awukhuluphele ufufuwele operator ngendlela e-right yabona right line khona hayi wena wena into engiyoyenza kwenje ngikutshele mina funa uhlala ukwazi lokho mina la ngiyokubona kanje ngikutshela ngenkulu impama ngikutshele uthi ukutshele nje ngenkulu impama kwesijani lezi ngoba ngawathi awukhuluphele wena amanzi emzimbeni asibane lapha kamayimayi ngey'tsheli fana ufuna ukugxoba izwe libuka wena fana wena kahle kahle wena uyisilima wena yakhona ngifuna nginyathele kahle abantu